26. junije 1995. kada policija okruga Greensville dobija hitan poziv o teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na ruti 58. Na mjestu nesreće zatekli su stari Volkswagen kombi koji je bio totalno uništen nakon što je skrenuo sa puta i udario u drvo. Unutra nalazile su se dva momka. Jedan od njih koji je odmah identifikovan je bio 21-godišnji Michael Hager koji je uspio da preživi nesreću uz teže povrede, ali svaki pokušaj da se identifikuje drugi momak je bio neuspješan, čemu nije pomogla činjenica da je on poginuo na licu mjesta. Kod sebe nije imao ličnu kartu niti bilo kakav dokument, a pokušaj policije da pronađe podudarajući otiske prstiju je bio bezuspješan. Michael koji je bio za volanom također nije znao ko je druga osoba, s obzirom da ga je pokupio kao stopera nedavno pre nesreće. Ipak, misteriozni momak je ostavio za sebe par stvari koje bi mogle pomoći istrazi. Oboje on i Michael su nosili istu majicu benda Grateful Dead i kod dečaka policija je također pronašla dvije izgužvane karte za Grateful Dead koncert, kao i rukom napisanu poruku koja glasi: Jason, izvini što smo morali da odemo, vidimo se, nazovi me Caroline T i Caroline O, ćao. Ovdje smo dobili prve tragove ka identifikovanju momka. Iz poruke možemo da naslutimo da je njegovo ime vjerojatno Jason, a iz njegovih i Michaelovih sličnih interesovanja da su se upoznali vjerojatno na koncertu i tako se susreli kasnije. Za razlog njihove nesreće policija smatra da je vozač jednostavno zaspao za volanom i to je poprilično to. Bez više informaciji, bez prijavljene nestale osobe, policija je zatvorila slučaj. Nepoznat momak je proglašen kao John Doe, što je ime koje se daje osobama čije pravo ime nije poznato, što je kasnije prešlo u Grateful Doe zbog majice benda u kojoj je pronađen. I tako, slučaj je ostao hladan sve do 2012. kada Nacionalni centar za nestalu djecu objavljuje digitalnu rekonstrukciju Jasonovog lica. Ubrzo slika je počela da se širi internetom i čak su neki krenuli u potragu za neidentifikovanim momkom. Nije trebalo dugo da se dođe do njegovog punog imena i prezimena. Jedna osoba je tvrdila da je poznavala Jasona i da je njegovo prezime Callahan. Sada sve što treba je pronaći bilo kog člana porodice i u 2015. na Facebook postu o nestalim osobama piše ni manje ni više, već Jasonova majka. Post glasi: O moj Bože, ovo je moj sin Jason Callahan iz Myrtle Beach, Južne Karoline. Tragala sam za njim svo vrijeme, ali bez sreće. Danas moj drugi sin je video ovu Facebook stranicu. Nakon svih tih godina moljenja njega da me nazove ili da se vrati kući, molim vas pošaljite poruku ili me kontaktirajte telefonom. Ispostavilo se da je Jason napustio svoju kuću kada je imao 18 i putovao je državom sam. Sve ovo vrijeme njegova majka je mislila da je Jason namjerno ignoriše i da ne želi da se vrati kući. Iako na kraju rešeno, tužno je znati da je njegova majka 20 godina mislila da je Jason živ i da je samo izbjegava, da bi preko internet posta saznala da je on već odavno mrtav. Iako tragičan slučaj Jasona Callahana je uspješno rešen poslije 20 godina, ali neki slični slučajevi nisu imali tu sreću. Tonight we're learning exclusive new details about a potential lead in a case that has haunted St. Louis detectives for 40 years. It involves the body of a little girl who was found beheaded in the basement of a vacant building. Bio je hladan dan u St. Louisu 28. februara 1983. Dva muškarca koje su tragala za starim gvožđem zatekli su se u podrumu napuštene zgrade u Clemens Avenue, gdje su naišli na jedan od najmisterioznijih slučaja pronađene nepoznate osobe. U podrumu ležalo je obezglavljeno telo afričko-američke devojčice godina između 8 i 11. Ruke su je bile vezane za leđa, a na sebi imala samo krvlju natopljen žuti džemper. Zbog manjka krvi u zgradi i području oko nje, policija je zaključila da je ona ubijena negdje drugdje i da je njeno telo kasnije postavljeno tamo. S obzirom da nije imala glavu, bilo je nemoguće provjeriti stomatološke kartone ili napraviti rekonstrukciju lica. I budući da u tom periodu nije bila prijavljena ni jedna nestala osoba, policija je okušala svoju sreću provjeravajući obližnje škole u nadi da će pronaći nešto, ali bilo je bezuspješno, što ih je sve navelo da misle da devojčica uopšte nije iz tog grada i da se ubistvo desilo u skroz drugoj državi. Decembra iste godine telo nepoznate devojčice je sahranjeno na Washington Park groblju u Berkeley, Missouriju. Par godina je prošlo i bez ikakvih pomaka u istrazi, policija je odlučila da pošalje njenu krvavodeću i konopac s kojim je bila vezana vidovnjaku, ali sve se izgubilo negdje u transportu. Mora da se šališ.
Tu je slučaj postao hladan i na njemu se nije radilo sve do 2013. kada je odlučeno da će se telo devojčice iskopati iz groba i predati na dalje analize zbog tehnologije koja je u međuvremenu dosta uznapredovala. Kasnije te godine telo je predato u Smithsonian institut u Teksasu, gdje je otkriveno da je devojčica većinu svog života provela u jednoj od ovih država. S obzirom da nije bilo moguće iskopati bilo kakve dodatne informacije, telo je ponovo bilo zakopano na Calvary groblju u St. Louisu. I ponovo, ceo slučaj postaje hladan. U preko 40 godina koliko ovaj slučaj već traje, postoje samo jedan potencijalni osumnjičen, Veron Brown. Od 1973. on je bio poznat policiji jer je tada osuđen na zlostavljanje 12-godišnje devojčice nakon što je napustio srednju školu. Nakon odslužene 4 godine on je pušten na slobodu, samo da bi 1986. bio ponovo uhapšen nakon što je zadavio 9-godišnju Janet Perkins u podrumu svoje kuće u St. Louisu. Iako ga je policija više puta ispitivalo telu nepoznate devojčice, on nikad nije priznao ubistvo. Pogubljen je 25. maja 2005. a devojčica nikad nije identifikovana, niti je njena glava ikada pronađena. We begin tonight with a sinister twist in one of Sydney's most baffling crimes. Police now believe blood found in a cubby house in a school playground belonged to a little boy, and they fear he was murdered. Posljednji slučaj za danas je dosta kratak, jer nije mnogo informacija poznato, niti je u potpunosti jasno šta se zapravo desilo. Krajem januara 2012. škola Riverwood u Sydneyu u Australiji ponovo je počela sa radom nakon zimskih raspusta, ali taj prvi dan nije mogao da prođe čudnije. Nakon što je jedan od nastavnika u maloj drvenoj kućici u školskom igralištu pronašao ogromnu krvavu fleku, zabrinuta škola je pozvala policiju ne bi li otkrili šta se desilo, ali situacija je samo postala čudnija. Nakon što je uzorak krvi predat na analizu, otkriveno je da krv pripada muškarcu, moguće detetu ili mlađoj osobi, s obzirom da niko stariji ne bi mogao da stane unutra. U kućici se nalazilo otprilike 1,5 litara krvi, ali veruje se da je još bilo na polju. Nažalost, zbog kiše i snega koji su bili u tom periodu, veruje se da se ostatak isprao. Policija je saopštila da ako god je izgubio tu količinu krvi, posle toga definitivno nije mogao da hoda ili uspravno stoji. Stoga se veruje da je u sve upletena druga ili možda čak i treća osoba, koja je mogla da bude ubica ili neko ko je pomagao onome što se dogodilo unutra. Ako je verovati radnicima, krv se pojavila negde između 13. i 29. januara, jer dan ranije kućica je bila prskana protiv štetočina, a radnik je tvrdio da tada krvi nije bilo. U međuvremenu provereni su izveštaji o nestalim osobama, kao i evidencije o osusima iz škole, ali to nije davalo nikakve značajne rezultate. DNK profil je također bio u razvoju, ali nema informacije o tome da li je ikad završen. U slučaju su također upleteni organi reda iz drugih država, koji su nezvanično karakterisali slučaj kao ubistvo. Kućica je kasnije izbačena iz školskog dvorišta i rasturena u komade, u nadi da će se pronaći dodatni tragovi u vidu kose, otisaka prstiju ili sličnog. Od tada slučaj ostaje misterija. Nije poznato da li je on još uvek aktivan ili da li se radi na njemu, kao i to da li je u pitanju povreda, ubistvo ili... Ali s obzirom da žrtva verovatno ne bi mogla sama da ustane ili ode, morao je biti umešan još neko. Šta god da je, ovaj John Doe je verovatno mrtav, a njegov identitet kao i lokacija tela nastavljaju da budu misterija i dan danas.